Dobar dan. Danas pogledajte obični led. Da. H7, H4. Isto cena. Jedan kome 550 dinara. Ovo može ide na kome. Znači, obični led. Pogledajte kako je svjetlo. Ajde. Evo, pogledajte. Evo. Ja. Znači, nije noga jače, znači su dobro. Ja mislim dosta. Da. Puno ljudi voli. Jeste puno, znači su volim cena. Da. Jeftinije, znači, H4, jedan i drugo. Ja mislim dosta. Nije loš. Da. Znači, jeftinije. Da. I može ide na kome. Znaš, Jedan kome može. Da, drugo svjetlo ba 2 komada ide. A ovo može ide na kome. Da. Dobro bilo dečko kupimo za moto isto. Kaži dobro. Ako sviđa. Ako treba. Doć. Ćao.